Spoštovane in spoštovani, dober dan in dobrodošli na 11. slavnostni podelitvi diplom Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Slavnostne dogodke na naši univerzi običajno začnemo s himno in tako je bilo tudi danes, saj je današnji dan praznik za vse nas. Danes smo za vami Taja, Sara, Nina, Nikola in Robi, člani študentskega sveta. Dovolite nam, da namenimo poseben pozdrav rektorici Univerze na Primorskem, profesorici, doktorici Klavdiji Kutnar, dekanu Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, profesorju doktorju Adimirju Hujduroviću, visokošolskim učiteljem in drugim sodelavcem, in seveda vam, drage diplomantke in diplomanti, vašim družinam in prijateljem. Ladies and gentlemen, researchers and professors of the Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies, Rector of the University of Primorska and Family Dean, it is our pleasure to extend a warm welcome to you all, and of course to you, dear graduates, to your families and friends. Za nami je bilo leto polno velikih in nepredvidljivih izzivov. Čas, ko smo bili študentke in študenti na veliki preizkušnji, ko smo se morali skupaj s profesorji in asistenti prilagajati novim situacijam. Vendar, ko pogledamo nazaj, si lahko le čestitamo. Se nam je uspelo opraviti študijske obveznosti, vam pa celo zaključiti študij. Zato nam je bilo veliko veselje, da vas lahko danes sprejmemo v prostorih fakultete in veliko čast nam je, da lahko ta pomemben dogodek z vami delimo tudi člani študentskega sveta. Na tak način bomo lahko tudi sami čestitali vam, drage kolegice in kolegi, ob zaključku enega izmed pomembnih delov vaše študijske poti. It's been a year full of unpredictable challenges, months of constant adaptation to new situations that we had to deal with our professors and assistants. However, now that the worst is hopefully over, we can only congratulate ourselves on the fact that we managed to complete our study obligations. But you have managed to finish your studies. Therefore, we are very pleased that this time the graduation ceremony takes place at the faculty, and we are honored that this important event has been taken over by Student Council. In this way, we have the chance to congratulate you, dear colleagues, on the completion of your studies. Danes bomo podelili diplome 100 diplomantkam in diplomantom, ki boste lokalno in širše okolje obogatili s svojim interdisciplinarnim znanjem, hkrati pa se boste v novih okoljih še naprej učili ter se razvijali v kompetentne sooblikovalce naše družbe. Today, we are awarding with the diplomas 100 family students, graduates, who will enrich the broader national and international community with their skills and knowledge. But before that, we invite the rector of the University of Primorska, Professor Klavdija Kutnar, to the traditional address. K slavnostnemu nagovoru zdaj vabimo rektorico UP, profesorico doktorico Klavdijo Kutnar. Hvala lepa. Drage diplomantke in diplomanti, dovolite mi, da vam ob zaključku študija najprej iskreno čestitam. Diplomske listine so dokaz za ves trud, ki ste ga uspešno vložili v študij. Žal pa v njih ni zabeleženo vse ostalo, kar je v vaše življenje prinesla študijska izkušnja na naši univerzi. Lepe in tudi težke trenutke, veselje in zadovoljstvo, a tudi dvome, ki se porajajo v mladem človeku, ko se sooča z vprašanji o življenju, razumu in znanosti. Vse to boste nosili v srcu in upam, da bodo vaši spomini na leta, ko ste jih preživeli na Famnitu, oviti v toplino in navdušenje, saj smo vsi skupaj pripomogli k temu, da se fakulteta in univerza razvijata v mednarodno prepoznavno znanstveno institucijo. Za vsem tem je seveda veliko dela vseh zaposlenih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, ki zagon dobivamo ravno v študentih in diplomantih. Ponosni smo na vse vas, na vašo raziskovalno radovednost, prve korake v svet znanosti, angažiranost v projektih in seveda tudi na vaše študijske uspehe. Predvsem pa sem kot rektorica ponosna na to, da je z vami lokalno in širše slovensko okolje bogatejše za mlade diplomante, ki želijo s pridobljeno izobrazbo in znanjem prispevati k premikom in razvoju družbe.
Vabim vas, da si kot mladi upate več, kot od vas pričakuje okolica. Rada bi zaključila s citatom, ki mi je še vedno posebno pri srcu. Gre za besede Carla Sagana, ki jih na Famnitu vsi dobro poznate. Somewhere something incredible is waiting to be known. Vsak od vas ima pred sabo dolgo, še nepopisano prihodnost. Kakšna bo, je odvisno predvsem od vas samih. Upajte si raziskovati neznano in odkrili boste neverjetne stvari. Dear graduates, allow me to sincerely congratulate you on completing your studies. Your graduation certificates are proof of all the effort you successfully invested in your studies. Unfortunately, they do not show all activities that study experience at our university has brought into your life. Beautiful as well as difficult moments, joy and satisfaction, as well as the doubts of a young person faced with questions about life. All of this you will carry in your heart, and I hope that you will have good memories on the years spent at Famnit. We are proud of all of you, proud of your research curiosity, your first steps into the world of science, your engagement in projects, and of course, your study success. I invite you as young people to have the courage to achieve more than your surroundings could expect from you. I would like to conclude with a quote that is essentially close to my heart. These are the words of Carl Sagan, of whom all of Famnit students and employees know well. Somewhere something incredible is waiting to be known. Each of you has a long future ahead. What you make of it depends mainly on yourself. Dare to explore the unknown. Thank you very much. Hvala rektorici Univerze na Primorskem. Thanks to the rector of the University of Primorska. K nagovoru vabimo še dekana Famnita, izrednega profesora, doktorja Adimirja Hojduroviča. Spoštovane diplomantke in spoštovani diplomanti, spoštovana rektorica, dame in gospodje, dovolite mi, da vas na dan, ko bi se morali zbrati na tradicionalni slavnostni podelitvi diplom Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, nagovorim preko spleta s kratkim pozdravom, ki zaradi tega ni manj uraden ali iskren. Vsaka podelitev diplom in čisto vsak zaključek študija je namreč za nas, visokošolske učitelje in raziskovalce, praznik. Saj pomeni uspešen zaključek poti, na kateri smo se trudili, da vas po svojih najboljših močeh pripravimo na hitro spreminjajoči se svet, v katerem boste v prihodnje s svojim znanjem in navdušenjem iskali in našli svojo pot. Naj vas na tej poti spremljata samozavest in zavedanje, da ste v življenju že veliko storili. Soustvarili ste našo in vašo fakulteto. Prispevali ste k njeni temeljni usmeritvi, to je k pedagoški in raziskovalni odličnosti in mednarodni vpetosti. Upravičeno smo zato ponosni na vse naše sodelavce in študente, na njihove pedagoške in raziskovalne dosežke doma in v tujini, na majhne in velike zmage, predvsem pa na dejstvo, da smo skupnimi močmi znali z veliko mero inovativnosti vnesti v primorski in širši slovenski prostor novosti, svežino in drugačnost. Pred vami se odpirajo nove poti do naslednjih študijskih in življenjskih ciljev, ki nikakor ne bodo niti lahke in niti kratke, vendar ne dvomim, da nam bodo vaši nadaljnji uspehi v velik ponos. Vrata Famnita so vedno odprta za vse, predvsem za vas, drage diplomantke ter diplomanti, in z veseljem vas bomo ponovno sprejeli, ko nas boste čez čas obiskali po službeni dolžnosti ali le kot sproščeni obiskovalci. Želim vam vse dobro, veliko radovednosti, raznovrstnih izkušenj in nadaljnjih uspehov. Dear graduates, allow me to address you on the day when we usually gather for the traditional graduation ceremony of the Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies of the University of Primorska.
Every graduation is a holiday for us professors and researchers, as this moment marks the successful end of the path on which we gave our best to prepare you for the rapidly changing world in which you shall find your way forward with your knowledge and enthusiasm. Your path should be guided by self-confidence and awareness that you have already done a lot in your life. You helped us to shape our and yours faculty, and I have no doubt that your further success will be of great pride to us. The family doors are always open to everyone, especially to you, dear graduates, and we will be happy to see you return as researchers, professors, or just random visitors. I wish you all the best, a lot of curiosity, a variety of experiences, and further successes. Thank you. Najlepša hvala našemu dekanu. Thanks to our dean. Sedaj pa k osrednji točki današnjega srečanja. Spoštovane in spoštovani, v nadaljevanju bomo predstavili diplomantke in diplomante, ki so študij zaključili v času od maja 2020 do aprila 2021. Ob imenih se bodo izpisali tudi naslovi zaključnih oziroma magistrskih nalog, ker pa se bodo imena zvrstila precej hitro, vas vabimo, da si jih v miru preberete po podelitvi na spletni strani fakultete. Ladies and gentlemen, we are now going to present all graduates who completed their studies from May 2020 to April 2021. Below their names, you will also see the titles of the final paper or master thesis, but since the names will be listed fairly quickly, we invite you to go through their works after the ceremony of the faculty on the faculty website. Tako, diplome najprej prejme 33 diplomantov do diplomskega študijskega programa biopsihologija. These are the 33 graduates of the undergraduate study program Biopsychology. Izabela Batelino, Tamara Bon, Otilija Dajč, Ema Dragan, Dijana Džamastagić, Anja Fajfar, Lea Gaspari, Tamara Horvat, Sara Jelenič, Dijana Kavčič, Aleš Klander, Anja Klepac, Lara Kobal, Sara Korpar, Polona Kožel, Ema Leman, Nina Lipovšek, Nina Markovič, Nel Pevec Kuršič, Alenka Pirih, Ana Marija Plementaš, Urška Rijavec, Maja Selič, Maja Sinkovič, Monika Stepančič, Jure Stranšak, Žana Šaban, Taja Širca, Kristina Šparenblek, Lejla Winkler, Anja Zupanc, Zala Žnidarič in Nives Žunec. Čestitke! V času študija imajo študenti možnost sodelovati z različnimi organizacijami in podjetji, tako v okviru praks kot študentskih projektov, ki so v zadnjih letih postali dragocena stalnica. Takšne izkušnje niso pomembne zgolj za nas študente, tudi širše okolje ceni in se zaveda pomena našega dela. Tudi letos so nam nekateri poslali nekaj svojih čestitk. Spoštovani diplomanti, najprej bi vam rad iskreno čestitev za pomemben dosežek. Znanje, ki ste ga osvojili, je zagotovo izjemna popotnica za vašo karierno in osebno rast. Slednjega vam nihče ne more vzeti, s trdim delom in dodatnim izobraževanjem boste zagotovo dosegli vse vaše cilje. Srečno iz Kmetijske zadruge Agrarija. Najprej lep pozdrav vsem in iskrene čestitke v vaših uspehih. Naj se vnaprej opravičim, inženirji so znani po temu, da radi javno nastopajo. Nekoč je Pablo Picasso dejal, da so računalniki precej neuporabne stvari, ponujajo samo rešitve. Podobno kot inženirji.
iščejo rešitve na dane probleme. Če greste kdaj z inženirjem na morje, boste hitro ugotovili, da mu bo puščajoč umivalnik v apartmaju pomenil večji izziv kot samo plavanje v morju in sončenje na plaži. Torej, če računalniki ponujajo rešitve in inženirji potrebujejo probleme, na katere iščejo rešitve, je seveda vprašanje, kje dobimo ta vprašanja in probleme. Da se ne bomo ukvarjali seveda samo z puščajočimi umivalniki. Te lahko poiščemo v akademski sferi, v matematiki, fiziki, družboslovju in podobnemu. Ampak treba se zavedati, da tudi akademska sfera ima svojo omejitev. Njen glavni cilj je iskanje oziroma širjenje človeškega znanja in spoznavanja tega, v katerem živimo. Velikokrat vsa ta spoznanja ne pridejo do navadnih ljudi. Zato tu potrebujemo še eno stvar, to so podjetniki. Kot podjetniki načeloma iščemo, kako bomo te stvari pripeljali do ljudi in seveda ob temu zaslužili. Vsak od vas je verjetno že slišal za Microsoft, Google in podobno. Ne bi niti o internetu in vseh zadevah, ki so povezane z mobilno telefonijo. Zavedati se pa treba, da te veliki podjetniki, ki so zaslužili velike količine denarja, za njimi stoji veliko majhnih podjetij in startupov, ki so se trudili, tvegali in skušali priti do uspešne rešitve. Torej, veliko jim ni uspelo. Treba se pa tudi zavedati, da je tudi pot podjetnika izjemno zanimiva in polna izzivov, ki jih v drugih sferah mogoče ne vidite. Zato ne se ustrašiti, da vas ne boste mislili, da je edini način, da greste v startupi takoj po fakulteti. Ne, lahko greste tudi, ko nekaj časa ste v službi. Večina uspešnih startupov, manjših, ne teh Microsoft, vemo, da so bili vsi mladi, ko so začeli, je tam stara med 30 in 40 let. Torej, podjetništvo je povezano s tveganji, je povezano z dosti neprespanimi nočmi, velikimi izzivi, ampak pot je vsekakor vredna tega. In tako kot se govori, ciljajte na Luno in v najslabšem primeru boste pristali med zvezdami ali, tako kot je rekel Elon Musk, še bolje na Marsu. Okay. In short, they congratulate you on your achievements and wish you a good luck in the future. During the studies, FAMNIT students have the opportunity to connect with various organizations and companies within practical training and student projects, which have become an important way of broadening our horizons. And as we have heard, the work of our students is appreciated very much by our community. But let's go back to our graduates. Graduates of the study program Biodiversity are dodiplomski študij biodiverzitete so zaključili Dijan Anaja Banič, Špela Bizjak, Erik Jurman, Blaž Kekec, Eva Muren-Pržen, Vit Naglič, Zala Papež, Nec Brinčič, Sara Strah in Nika Tomažič. Dodiplomski študij bioinformatike so zaključili. Bioinformatics graduates are Benjamin Božič, Špela Čučko, Gregor Grbec, Atanas Šajkarov in Zala Žužek. Diplomanti študijskega programa Matematika so graduates of the study program Mathematics are Aleksandar Avdalović, Mateja Grižon, Đorđe Mitrović in Mirza Režić. Študij matematike v ekonomiji in financah so zaključili. Graduates of Mathematics and Economics and Finance are Mateo Antonac, Aleksandar Iljev in Tena Manc. Dodiplomanti študijskega programa Računalništvo in informatika so graduates of the study program Computer Science are Andras Cuderman, Ihad Elezovic, Jan Gaber, Arsen Matej Golubović, Vid Jerošek, Đorđe Klisura, Marko Raspet, Jani James Slavečki, Jakob Škrg in David Bat. Na koncu pa imamo še diplomanta sredozemskega kmetijstva. Graduate of the program Mediterranean Agriculture is Alen Puhlen. Čestitke vsem diplomantom dodiplomskih študijskih programov. Congratulations to all graduates of FAMNIT undergraduate study programs.
Lepa navada je, da na slavnostnih podelitvah diplom spregovorijo tudi diplomanti. Zato k kratkemu nagovoru vljudno vabim Nejca Klinčiča, diplomanta biodiverzitete. At the graduation ceremony, we like to give the chance to our graduates to speak about their experience at FAMIT. Therefore, we are now inviting Nate Klinčič, graduate of the program Biodiversity, to share some thoughts. Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Danes smo se zbrali, da izvedemo še slavnostni, formalni in najlažji del do diplomskega študija. Pot do tukaj namreč ni bila tako kratka in enostavna kot ta ceremonija, kjer samo sedite in poslušate. Poleg 3 let učenja in izpitov se vse skupaj zaključilo s to modro knjigo, za katero vem, da ga danes ni junaka med nami, ki je tekom pisanja ne bi vsaj enkrat priklel. Pa vendar, lahko na celotno zadevo pogledamo tudi z druge perspektive. Poleg ogromnega truda, stresa in vsega drugega, o čemer študenti radi potarnamo, je diploma polna tudi lepih dogodkov in spominov, ki so nastali tekom minimalno 3 let. Od vsakdanjih izkušenj prebivanja s cimri, saj veste, ljudje, ki jih danes obožuješ in jutri sovražiš, do novih spoznanj, prijateljstev, izletov ter seveda številnih študentskih žurov. No, tukaj ne bom pretiraval, konec konca smo študirali v Kopru, ampak saj ste dojeli bistvo. Skratka, vse, kar tako imenovana najlepša leta življenja ponujajo. In tako, te dragi diplomant, diplomantka, prosim, da tudi v prihodnje na stvari gledaš iz boljše, lepše perspektive. In ne pozabi, nihče od nas najverjetneje ne bo spremenil sveta, vendar vsak od nas lahko v vsakem trenutku spremeni svoj pogled na svet. Veliko sreče vam želim tudi v prihodnosti, bodisi na nadaljnjem študiju, službi ali zavodu za zaposlovanje. Na koncu pa bi se v imenu vseh nas rad zahvalil tudi FAMIT-u, ki nam je omogočil dosego tega novega mejnika v življenju, ter vsem profesorjem, ki so nam predali svoje znanje, ki ga bomo potrebovali v prihodnosti. Hvala Nejcu Klinčiču. We would like to thank Nate Klinčič for these inspiring thoughts. V nadaljevanju prejme diplome 34 diplomantov podiplomskih študijskih programov. Začenjamo z diplomanti magistrskega študijskega programa matematične znanosti. Now it's time for the graduates of FAMIT Master Study programs. We will start with the study program Mathematical Science. Narmina Bakhirova, Luigi Fatigato, Ivana Jović in Nina Klobas. Magistrski študij računalništva in informatike so zaključili. Graduates of the Master Program Computer Science are Niki Hrovatin, Gašper Moderc, Nevena Pivač in Gregor Sotlak. To imamo tudi prvo diplomantko študijskega programa Trajnostno grajeno okolje. We now have the first graduate of the Master Study Program Sustainable Built Environments, Hanna Remešova. Študij varstva narave pa so zaključili. Nature Conservation graduates are Lucija Česnik, Urška Gerič, Daniel Kablar, Katja Mihalič, Nancy Peruško, Luka Privileggio, Eva Racki, Nastja Rom, Martin Senič, Tamara Sovič, Jana Šušnjar in Dorjan Vodopija. Tako, magistrski študij uporabne psihologije so zaključili. Graduates of the study program Applied Psychology are Urška Bačar, Maša Burdijan, Eva Puc, Teja Pucer, Anja Rudež, Jakob Sajovic, Tina Sraka, Ema Špan, Maša Tamše, Anja Umičevič, Martina Vrbančič, Maša Žerjav in Vesna Žož. Sedaj pa prosim diplomantko Hanno Remešovo, da kot predstavnica generacije poda še svoj pozdrav in priložnostne misli. Hanna Remešova will now address this year generation of FAMIT graduates. Please. Čija,
Najprej se opravičujem vsem, da kot tujka ne bi govorila v slovenščini, ampak v angleščini. Vas lepo prosim, ne se jeziti, ne biti žalostni, kot je samo potrditev, da je Family of Better vsem, ne samo tako na papirju, ampak v resnici. So hello everyone, my name is Hanka, and I just graduated from the Sustainable Built Environments program, which I'm sure half of you had no idea existed up to now. But here we are, graduating in the most turbulent, unpredictable times in modern history. In the past year and a half, many things have changed, and the staples of everyday life vanished, and what was unthinkable before suddenly became normal. They often say that the student life is supposed to be the most exciting, the best time anyone has. And it's a time to meet, to enjoy, to explore. Well, for many of us, it was time of stress, of frustration, of grief. But yet, we enjoyed, we explored, we met, maybe online, maybe not as we planned, but we did all of that. We learned, we adapted, we persevered. And it's because the university studies are not only about academic knowledge, it's about meeting new people, it's about experiencing new situations, it's about solving arising issues, it's about broadening our horizons. And we did that, and we will continue to do so, even with the diploma in our hands. Some of us will continue in studies, some of us will start a family maybe, some of us will pursue their career or just go explore the world, because for sure, somewhere, somehow, something amazing awaits to be known. Let me thank to all of our families, all of our friends, all of our teachers, the faculty staff, everyone who has helped us to get to the point where we are today, graduating. So let's go on. Thank you very much, Hanka. Hvala Hanki za te lepe misli, v katerih je povzela svojo študijsko izkušnjo in svoje leta študija pri nas in se celo potrudila z nagovorom v slovenščini. Hvala, Hanka. Poleg diplom pa danes podeljujemo tudi pohvale fakultete. Prejeli jo bodo študentje, v katerih so profesorji in raziskovalci zaznali poseben potencial in inovativnost, da so svojim dosedanjim udejstvovanjem pomembno prispevali k uveljavljanju ter promociji fakultete doma in tudi v tujini. Prejemnike pohval predlagajo posamezni oddelki in tudi študentski svet fakultete. In addition to diplomas, today we are awarding students in whom professors and researchers have perceived special potential and innovation, and who have made an important contribution to the development and promotion of the faculty at home and abroad. Recipients of those awards are proposed by Family Department and the Student Council. Naznanili bomo prejemnike nagrad za zadnji 2 leti. V letu 2020 so nagrado prejeli. Recipients of the awards in 2020 are Petra Slavinec, Kautli Campos Miangos, Nuan Taranga Atigale, Anuradi Mahesha Verasinge, Sara Brgles, Vesvard Šala, Mateo Antonac, Amar Bapič in Hana Truta. V letu 2021 pa so za svoje študijske, raziskovalne ali obštudijske dosežke pohvale prejeli naslednji študenti. Recipients of the awards in 2021 are Hana Remešova, Dina Mitrović, Sara Strah, Luka Duniš, Aleksandar Tošić, Domen Bake, Laura Ogrin, Kenny Štorgel, Ana Kuder, Matija Zagoranski, Robert Logar in Mojca Pungerčar. Utemeljitve bodo v kratkem objavljene na spletni strani fakultete. More detailed description of the work and achievements will be available on the faculty website. Spoštovani gostje, zaključujemo slovesno podelitev diplom Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.
Tisti, ki ste podelitvi prisostvovali na fakulteti, ste vabljeni na predaje diplomske listine in uradno fotografiranje, ki bo potekalo za biopsihologijo in uporabno psihologijo ob 17. uri, za ostale ob 17:30 in za prejemnike pohval ob 18. uri. Natančnejša navodila ste že prejeli, ker pa nas bo veliko, vas prosimo, da med čakanjem ohranjate varnostno razdaljo. Ladies and gentlemen, the graduation ceremony of the Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technology of the University of Primorska has come to its end. Those of you who attended the ceremony at the faculty are invited to the official photo session, Biopsychology and Applied Psychology at 5 o'clock, others at 5:30, and reward recipients at 6 o'clock. More detailed instructions about the shooting has already been sent to you, but we remind you to keep the safety distance with others while you wait for your turn. Preden se poslovimo, pa imamo še kratko, a prisrčno sporočilo koordinatorjev vaših študijskih programov. At the very end, we have a special message from our study programs coordinators. Čestitke in srečno. Congratulations and good luck. Drage diplomantke in dragi diplomanti, za vami je nekaj let uspešnega garanja na predavanjih, seminarjih in vajah. Nekaj let srečevanja kolegic in kolegov ter nas, visokošolskih učiteljev, po hodnikih in predavalnicah PAMNITA. To je bil čas oznamenja študija, projektov, obštudijskih dejavnosti in seveda prijateljevanja. Odkrivali ste svoje talente in poglabljali nove interese, ter seveda spoznavali ljudi, s katerimi se boste najbrž še srečevali na svoji nadaljnji študijski in življenjski poti. Vstopili ste v neskončno velik svet znanosti, kjer se ob vsakem novem koraku porajajo dvomi, a hkrati tudi rešitve. In tako je tudi prav, saj vsako novo znanje odpre nova vrata, za katerimi se skrivajo številna vprašanja, na katera lahko odgovorimo le z nadaljnjim raziskovanjem. Zato je naše voščilo predvsem to, da ostanete radovedni in si upate odkrivati neznano. Poti se bodo od zdaj le še množile in pogosto se boste znašli na razpotjih, kjer boste morali izbrati le eno smer. Vendar naj vas to ne skrbi. Pri tem vam seveda želimo veliko preudarnosti in sreče, predvsem pa se ne bojte porazov. Če je potrebno, poti prehodite večkrat ali se odločite za nove. Življenje vam bo ponudilo različne možnosti, zato ostanite odprti in pripravljeni na izzive. Dear graduates, congratulations. You have entered the incredible world of science. Never stop questioning and enjoy this incredible journey. We will be very happy to meet you again as colleagues here at our university or elsewhere as partners or friends. Želimo vam veliko uspehu in zadovoljstva. Nadaljujte po poti, ki vam je v največje veselje. Srečno!